yacu n'ijwi ryacu twese One Nation Radio. Ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio. Ni ijwi ryacu twese. Veteran Clubs World Championship ni igikombe cy'isi cy'abakanyujijeho giteganyijwe kuba mu rw'imisozi igihumbi mu mwaka utaha wa 2024 ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 Ukuboza 2023 muri Serena Hotel i Kigali hatangajwe amazina y'aba legends 30 bazitabira iki gikombe cy'isi cy'abakanyujijeho kigiye kubera mu Rwanda mu mwaka utaha wa 2024 kuva ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9. Mu ba legends cyangwa se abakinnyi bakanyujijeho batangajwe bazitabira iki gikombe cy'isi harimo nabo mu Rwanda nka Jimmy Gatete uyu wabaye umukinnyi ukomeye w'Amavubi, Rayon Sport, Mukura Victory Sports na PRFC. Harimo kandi na Hassan Karera uyu wabaye icyamamare mu ikipe ya Kivu Sport mu myaka yo hagati y'1984 n'1988 no mu ikipe ya AS Gil yo mu gihugu cy'Ububiligi yakiniye hagati y'umwaka w'1988 n'1994. Abandi batangajwe bo mu karere ni Juma Mos uyu mu gihugu cy'u Burundi wakinnye muri Vitalo FC na Mohamed Mwameja wo muri Tanzania. Hatangajwe kandi bamwe mu ba legends b'ibyamamare ku isi nka JJ Okocha, Jose Edmilson, Robert Pires, Guy Kamendieta, Edgar Davids, Kalusha Bwaria, Roger Mila, Patrice Evra na Ronaldinho Gaucho wabaye umukinnyi ukomeye mu ikipe y'igihugu ya Brazil no mu makipe nka PSG ndetse na FC Barcelona. Abandi ba legends biteganyijwe ko bazitabira iki gikombe cy'isi cy'abakanyujijeho bagera ku 120. Aba ariko bazatangazwa mbere y'igihe gito mbere y'uko irushanwa ry'iki gikombe cy'isi cy'abakanyujijeho ritangira mu mwaka utaha. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyari cyabaye mbere y'uko hatangazwa aba bakinnyi byavuzwe ko n'amatike y'iki gikombe cy'isi cy'abakanyujijeho yatangiye kugurishwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Ya mbere itangirwa mu Faransa mu gihe yateganyijwe n'uburyo buzorohera abanyarwanda kuzigura. Aya matike yo kuzareba imikino y'igikombe cy'isi cy'abavetera yatangiye kugurishwa. Iya make izabigura amadolari 9 y'Amerika, ubwo no kuvuga asaga ibihumbi 11,200 by'amafaranga y'u Rwanda. Muri iki kiganiro kandi hagarutswe ku buryo bwo kuyagura bwagizwe mpuzamahanga kugira ngo buri wese uri mu bice bitandukanye by'isi azabashe gukurikirana iyi mikino. Perezida wa Veteran Clubs World Championship Fred Siyewe yavuze ko ashishikariza abanyarwanda kugura amatike kuko ari abanyamahirwe kuba bakiriye irushanwa rigiye kuzamura ibendera ry'u Rwanda. Ati abanyarwanda bagerageze bagura amatike kuko imibare iri kutwereka ko bashobora gucikanwa. Abo hanze bari kuzigura cyane. Ati muzi ko itike ya mbere yaguriwe mu Faransa. Ati ntabwo twari tubyiteze. Ati mureke tuzane Ronaldinho mubone mbere kuko ushobora kuzasanga abanya-Uganda cyangwa abanya-Tanzania buzuye stade Amahoro kurenza bene gihugu. Muri Gicurasi mu mwaka utaha wa 2024 nibwo hazashyirwaho uburyo busanzwe bukoreshwa mu kugura amatike yo kujya ku bibuga mu Rwanda, ariko muri rusange ab'inkwakuzi bazaba baramaze kubona izabo kuko kugura bitazahagarara. Igikombe cy'isi cy'abakanyujijeho muri ruhago nicyo gikorwa cya siporo cyagutse mu bihuza abatagikina kigiye kuba ndetse kikazabera mu Rwanda inshuro 3 zikurikiranye. Ni irushanwa ritazashingira mu kibuga gusa ahubwo rizaninjiriza n'igihugu binyuze mu bikorwa by'ubucuruzi n'ubukerarugendo. Kugeza ubu hamaze gutangazwa abakinnyi 30 bazitabira mu gihe abandi bo bazatangazwa muri Gashyantare na Gicurasi mu mwaka utaha wa 2024. Simon Stizo Nkumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Kigali.